Itina wa koti munene wa Kitui kumya mwamulo wa kwanangwa kwa Nyama vamwe na ndaawa Sya Mang'Oi 12 na ila inakwatiiwe kisioni cha Kanyonyoo Kitui Rural itwaitwe musyini wa ilovi wakana kyumwani yuti iseso ya kuvivya nyama na ndaawa isu niyambiisya kiwanzani cha munusuvaa Mwingi ungu wa usesei muvyu kuma kwi maovisa volisi maovisa maovyu Nyama na ekundi ya Caritas ila ithitwe itetea vanene usuithi kuwa Mang'Oi ni matongoisye iseso yu. Itina wa esilelwa nyanya mavyasala Sya Nyama na ithuma Sya Mang'Oi kukwatwa kisioni cha Kanyonyoo kila Kitui Rural va kaunti ya Kitui melekele musini wa ilovi matena mavalua metekelete vyasala ni mavikiswa kotini munene wa Kitui vamwe ngalile na kwita Nyama Sya Mang'Oi 12 na kukuna vaine wangili 11 kila umwe na yute esilelwa thanthatu meonthini itina wa kwemwane kwiva vaine usu woyu kakavindani kala koti wa Kitui umise mwamulo Nyama na ithuma isu ikavikena kwanangwa iseso ila yatuwa kiwanzani cha munusuvaa Mwingi ungu wa ungamimwa maovisa volisi maovisa maovyu maovisa kusuvya muvyu lulukonema vamwe na ikundi ya Caritas na ila ithitwe iyukite kusuvya kwe Ng'oi va Kitui na vala Nyama isu vamwe na ithuma syavivwa ngala Mang'Oi komeneli nema leo koteki mazada ndatu Mang'Oi aye 12 manathinzi kisioni cha ngutani Mwingi uthuiloni wa Sua valaula kiko kiki na atwaiwe kwake na kovikiswa kotini wa Mwingi aikonanywa na kwitikilya uthinzi wa Mang'Oi utwaiwe kwake vatena kithinzi yokitikilye vena ndo mena kwati ni mondajezi maendesi issues ya kutransport Nyama Sya Mang'Oi na suna ndolma katika ndola tuthite maisumbwa community katika area eno ya Kitui ila ambapo maithite maikwata Mang'Oi makithinzi ya kithekani na maikua nyama na ngozi na ithite ne kindu kiende kwa ibinda yasa na kwa kitumi kino community wethana meulalamika na twimwamba na polisi na stakeholders alangi na vamwe na mivyelengi onse ya kiserikali au andazume na kwatwe maviko kotini na machanjwa nundu wa offense criminal offense ya kutraffic na kutransport nyama veterinary license na veterinary valua zile kuendekana kwena na visa wa Caritas Ampros Musiemi ni kana uthinzi wa Mang'Oi ni wikathite muno va Kitui kindu kila maende na kukita nacho vala wombola kana uthinzi wa Mang'Oi aye 12 unatupa kubi na silanga na ni moisyo kwi NMB na kwananga mawivyu luluko kindu kino ni kiende na kimanza ni kiende na mina Mang'Oi mitu na kuni kindu tukumania kwanza asionze ona pamuno onolo na thinzi to Mang'Oi kwake ngutani nona minyo kwatwa nake na yato Mwingi na nona vikiswa kotini na achajo nondo akwesithila ono kwala Mang'Oi mathinzo kwake petana kithinzio Mang'Oi ala mana thinzi to ni 12 na ngosi bano 12 na nyama sya sio onze sibano na kwa message to kwa community ni kana they batoneka wa tatakuwa kindu cha muthembozu ondo ni Mang'Oi metho sokoni makumbani so bandu bamwe na makutwaiswa na kana mothinzo kwa mundu nundo taibe na katika area ngutani vandu etwa mukaoni primary school bena mitwe ibu ithiketo bakubi na school na wazie kindu kiu imanza kana ciana cia school ici isomanesa na vala bangi mitwe eno 12 ya Mang'Oi eno 12 mana thiketo ni bakubi na silanga vala andu mane kutaba kiu kuwethani mundu wa community tunokulu kwa andu mozima community ukiona kitu kama hii kana ona kitu cha muthemba tono make sure no report kula kwa authorities especially ka polisi kana ofisi wa chief kana ofisi bonzole bakubi nake Eric Munyotu ni avisa wa va Mwingi imenda enendela makusi sikota ithisi othenzi wa Mang'Oi ndwani kukuna livoti kwi maovisa ma usesei no kana kukitana vyasala ithingu ne mungu va Kenya kila tutona kulia andu maitu ne kana kindu kiende misiene yitu na itu tona etha tichona ati kindu kiseo ni kwithiwa ona nyama isu cia thibala ciekuthi uloko ikutewa ndeu manyaka netho wa cia ng'ombe kana cia Mang'Oi ulatiwe wendi wake cia keli nitumukulia pala mwe mona kiende mu report bakube na maovisi onde ala ma administration ni kwithiwa na Mang'Oi ya metho wa sokoni ila situ na maithi maithenzi wanziani nitukuona ona Mang'Oi ya ndu maendete meza uthela na no meza kuyo kwa utukwatianie pamwe tumanya ala meuko na biasala u ni meva ni kana tuvete kati waitu
Itina wakati munene wa Kitui kumya mwamulo kwanangwa kwa Nyama na ndaawa ikumuna Sya Mang'Oi inakwatikanite vathukana meya kwa kisioni cha Kanyonyoo sielekele musini wa ilovi iseso yini atova kiwanzani cha municipal Mwingi otondo koti onomete mwamulo delivota vilingwa muvyu mutongo TV kuma Mwingi va kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo.